abot. Kini mang guling ana bimen iki. Oh jangan lagi. Arane tuki. Oke, arane juragan bawah. Dinompo. Tapi kan dibobong, Bun. Terus gue sok karo ngono iki apa bobong, kurangi loro. Tapi bareng minum maning. Bisa minum maning. Yo, apa yo? Bisa minum maning. Niki. Terus bahaya. Niki ngendi kayak kobet ya? Cak lumpurung kok. Lumpurung ora mari-mari kowe ora lae-lae kan lah ya payamen lho. Bonyok. Kumpurung ora mari-mari ya payah. Kumpurung ngerti lho duit kumpurung asem kok. Oh sipon melu main terus. Orang Elbrianto ora wis. Ora tau ngerti ya. Ini kalau rolling. Dia karo rollingan ki ya. Kenapa ya? Yo main paling aktif ya. Ana rollingan, ana anu. Weh kasih ngana kasih lu riwak. Kasihin di sampean. Din, riwak akeh. Dah, Din. Nah ini lah kayak wakil Din. Kecolan apa petik Din? Din, kecolan apa petik? Ya kira isi gue. Kira isi. Teman. Bayar nyolek. Bayar nyolek. Iwak apa kecolan, Din? Kita kecolan ini. Mene-mene tapi ini. Akeh. Lat asma kali dulu terlalu yak-yak gitu. Itu karo kacing yak tuh. Siapa? Oh. Siapa tuh nyonggol? Durung tuh aku wis yak-yak apa? Kon sing ngejel iwak mana? Ora nyong ngurui kae pacare sepaduan ora ketemu.
Samu nang malune kae ada poci. Kalau bentar juga dong. Poci apa? Orang ketemu lah. Saya ngono mikir anak kombek. Di situ. Pasti. Pasti. Wong akeh din. Dan gua ngakeh iki dulu. Lihat ya. Ayah. Bis motong dia ada ya? Hah? Bis motong. Kali bilang bau. Paling tuh kayak gitu. Kon sing ngejor melo ora nyonggol. Nyong. Ini kan nyebut nenek. Sampai tak kamu nih konsin. Ini mah beloro melo lore ya, Bos. Oke. Kalau mau melo batean ke sepancer, rong pancer. Tengah kon banding anu, ngerti ke kan sepancer ya sepancer. Ora apa-apa. Di kolej ya, orang suka di Lah kon ngatung saya aku baru kok. ya. Karo tulis Ada kan. mana bibliografi film penuh. Di masalah kantongan kan terserah di kantongan Bu Iya. kantongan bu metu sanga bu metu 20 ning rong pancur rong pancet Harga setengah. Iki pirang bobo ya? ya mbu semuanya lah kono mbok nemen kae kadelenge iki dulet tes ya mbok nemen sih semuanya Bagi mangut sekantong. Kubu paling pirang. ning masalah manggul to mbu sekantong mbu rong kantong kuwi tergantung metune din ning setengah metune 12 kantong ya 12 kantong soalnya kayak gue bisa jatung sih sebelum metune pira ora bisa kadang ana sing setengah metune 40 ya ana setengah metune 20 ya ana Kamu matut ngebaca Salim, kalau yang sini. Pasan kae kamu ngomong kayak mana ya lah. samu nang kae melu kae terus apa poci Wis temene kok. Bayarin lah. Roro separuh. Rokok merah tunggu. Kon junjung deh. Rokok nyebutun. Deh. Dia coba minum mun kon iwak iki jare sing kilo pira di. oh korupsi kontin Hah? korupsi wong liwak seplastik cilik kok paling 5 iji Kalau di. buka gue mut Kon mau marane te. lo kan ana nyonggol riwak ya Tapi aku mesti. Pindah. astagfirullah cilik-cilik kamu bener gue Iya sini. Kabeh gak politik ah. cilik-cilik Kejilan, kudu licing. Licing kok. Gun, Rosparo gun. Bakar. Katone lah bunake tapi boboe macet to, Mut. Katone krembyang tapi abot. Pancen iki gene sindung dewek, Mut. Ning kae sih, Mut. Ning kae wetane. Makanya tangkap tuh kok pari.
Kayak mana kabeh? Patang bau. Yang itu ki patang bau. Tapi dikeroyok kompet loro. Ada modelnya kayak kue. Modelnya korban mana? Ayo ngono gimana? Tapi kan paling rong bau ya, Mas. Iya. Ya, cuma din rong bau tok kadin. Kayak ana motong pira? Sing kae igine. Namanya sebuah apa sih? Saya tok. Oh ya, men. Orang kowe kok. Orang tuku kopi. Dong kok kopi. Orang tuku kopi, orang nyangin kopi mikir. Đó ngồi ngomong pas ngồi tuku kopi ngono. Wong kaya kowe ngono. Cuman kan melasun yang peraturan kayak Lah sing ngurus ya, Bu. Melu uyude yang pada melasna ya.